Lep dober dan vsem skupaj v imenu Spirit Slovenija in v mojem imenu. Danes smo se zbrali že na tretji delavnici v seriji Poslovni modeli na preizkušnji. Današnja tema bo fokusirana na transformacijo moči prodajnega komuniciranja, se pravi pomen, vloga komuniciranja v poslovnem modelu in pa seveda kako graditi blagovne znamke in poznati svoje kupce. Danes sta z mano v gostih Tadeja in Tom Atkins. Dobrodošla. Tadeja in Tom v bistvu prihajata iz podjetja Creative Nomads iz Slovenije in skupaj imata že več kot 45 let izkušenj na področju, kako bi rekla, prodajnega celovitega komuniciranja in prenosa vrednosti produktov in storitev do naših uporabnikov. Lep pozdrav obema. Dober dan. Dober dan. Evo, začeli bomo, zdaj samo par informacij v začetku. Na začetku, se pravi, pogovarjali se bomo delno v slovenščini, delno v angleščini, ker Tom pač prihaja originalno iz Anglije, tako da bomo poskušali čim boljš komunicirati, da bojo stvari jasne, tako da bomo vmes tudi malo prevajali, tako da nobene panike, tako da bomo vsi lahko vse razumeli. Prav tako vse udeležence vabim, da lahko tudi sproti postavljate vprašanja ali komentarje v chatu, tako da bomo lahko tudi sproti odgovarjali in se pomenili o vaših izkušnjah oziroma dilemah ali pa vprašanjih. Tako da evo, bomo kar začeli. Dobro, dajmo začeti najprej takole. Se pravi, dajmo malo pogledati, kako so se kako so se profili uporabnikov, končnih uporabnikov, kupcev spremenili v zadnjih letih. Predvsem recimo zaradi tega, ker se zaradi razvoja novih medijskih socialnih medijev in pa s tem tudi visoke transparentnosti delovanja vseh, ki smo vključeni v tej zgodbi oziroma v prodajnih kanalih. Tako da Tadeja, vprašanje, kakšne spremembe, kaj se dogaja s kupci, kakšne so naše navade, pričakovanja, glede na to, da pač razvoj tehnologije in digitalnih medijev je naredil svoje in s tem tudi posledično vplival na naša obnašanja in pričakovanja in pa s tem seveda tudi izjemno dvignil prepoznavnost oziroma potrebo po transparentnosti delovanja podjetij, ki prodajajo svoje produkte in storitve. Evo. Ja, kar kompleksno vprašanje, ki nima tako enoznačnega odgovora. Moje mnenje tukaj je, da v bistvu vsa ta sprememba se je začela dogajati v bistvu z internetom. In družabni mediji so v bistvu to samo še bolj izrazili, ampak ključna stvar tukaj zame je, da je internet prinesel to dvosmerno komunikacijo. Prej je v bistvu komunikacija skozi množične medije potekala zelo enostransko, ne zelo enostransko, ampak enostransko. Mi govorimo na televiziji skozi TV oglas pač vam tem kupcem nekje daleč. Zdaj pa v bistvu ta komunikacija direktna in poteka v obe smeri. Se pravi, iz tega vidika so kupci dobili, ljudje dobili pač poti, po katerih lahko komuniciramo s podjetjem, tudi mi. Tako da zame je pač to ključna sprememba in ključna razlika. Transparentnost si že omenila, ampak nekaj pa je, kar pa je v bistvu Tomova stvar, in to, da so družabni mediji v bistvu prinesli nekaj več odkritosti. In v bistvu, jaz bi kar Toma povabila, da Tom še svoj standing point pove. In vmes pač jaz malo prevedem. Pa tudi takrat, kadar bom na mute, kadar mikrofon bo moj ugasnjen in poteka vprašanja v slovenščini, takrat Tomu prevajam, da ne boste mislili, da govorim in še petam tukaj za hrbtom. So yeah, I said about the internet and this two-way street, but then regarding social media, your thing a lot is about honesty and the open space for the honesty, and then also the counterpart of honesty that brought. So yeah, I think from my experience and our experience with customers, social media is a great opportunity for lots of companies.
but again, it's another channel. It's another tool that you can use. And at the core of what we believe and what we feel about communications is you have to be really honest about what you're communicating to your customer as well. You can't change your message on social media to the message that you're sending out through your customers, through your staff. So your internal communication, everything else has to be in line with what you're saying on social media. And I think the consumer is getting smarter and smarter about understanding the layers of social media, where you are, what you're trying to say, and you're kind of competing with lots of other people as well. So I think from our side, and more companies we work with, about is being really honest about what you do is the core, is the key to social media as well. And the people have changed. They've become more cynical. They've become more reluctant to embrace social media in the same way that I think we did. We're in our 40s. Facebook came along and we were like, yay. I think the next generation, the younger generation, the customers you want to communicate longer term as a sustainable business, you have to be much smarter, much more open, much more honest with them, I think. And it is, for us, it's a good tool. It gives a great opportunity to lots of businesses to talk to more of their customers. But again, the key message that you send has to be consistent with you and your brand as well. So yeah, because at the end of the day, you are communicating to people, and people are people. Yeah. So regardless of the channel, there is these same people on the other side. So I think that in general, you know, so talking about how the consumer changed. Slovin Tadeja. Yeah. Sorry, it's a habit. Yeah. Ja, da pač govoriti o tem, ne, kako so se kupci ali uporabniki spremenili, je nujno potrebno tudi v kontekstu tega, pač, ja, kako se je svet spremenil, kako se je družba spremenila, sploh pač tudi v luči zadnjega leta in pol. Ne. Tako da to so v bistvu pač, ja, vse povezane te spremembe, mislim, zdaj pa. Ampak ključno tukaj res je to, no, pač, da družabni mediji niso pač rešitev, ne, ampak eden od kanalov, ne. Če pogledamo to skozi poslovni model, je to ena pot, ena od distribucijskih poti lahko, ne, ki tudi ni nujno kar zdaj primerna za vsakogar in za vsako podjetje in kar naprej in tako, ne. Imamo orodje še ne pomeni, da ga primerno in pravilno uporabljaš, ne, oziroma da uporabljaš potenciale tega orodja. No, Vprašanje še dodatno, naprimer zdaj, se pravi, marketinški kanali, orodja so pač takšna, kot so, in so spremenila neki del, se pravi, obnašanja kupcev. Ampak glede na to, da so se tudi naše navade, pričakovanja spremenila, generalno oceno, kako so podjetja generalno odreagirala ali pa se spremenila glede na spremembe, ki so se zgodile pri pričakovanjih kupcih. Ali so, tako bi rekli, kar dobra, ali še včasih vedno vztrajamo na stare načine in obravnavamo našo bazo uporabnikov ali pa naših kupcev, obstoječih ali potencialnih, še vedno po nekem starem, mogoče malo okorelem načinu. Ja, lahko je tudi v bistvu ena taka zanka, ne, tak dvorezen meč. In sicer, evo, dva zadnja primera, pa bom enega jaz povedala, naslednjega pa Tom, pač s podjetji, s katerimi delava, ne. Kaj se je zgodilo? Pač ja, ne vem, 4, 5, 6 let nazaj, ne, se je podivjalo in zdaj pač gremo vsi na Facebook in pač uporabljamo ta Facebook in ga v bistvu izkoriščamo od spredaj, od zadaj, ne, mislimo, da to počnemo. Ne vprašamo se pa, kakšni so dejanski učinki tega, ne, in kakšni so dejanski resursi, ki jih v to damo, ne, ker pač Facebook ni zastonj, ne, terja pač časovne resurse, če že ne vlagamo pač v advertising na Facebooku, ne, ampak gre v bistvu pač za kvalitetno vsebino, ki je relevantna. In naprimer pač eno podjetje, smo organizacija, s katero delava, so naj povabili k vzpostavitvi nove komunikacijske strategije za letošnje leto, se pravi po lanskem tornadu, ne, s pandemijo, so se ustavili in vprašali pač, ne, kako bomo pa zdaj naprej komunicirali. In prva stvar, ki smo jo naredili, seveda bila pač analiza obstoječih procesov komuniciranja organizacij
In mi smo ugotovili iz tega, da je v organizaciji, ki ima 16 zaposlenih, so v enem letu samo za Facebook objavljanje porabili 2500 ur. Kar je v bistvu pač ena zaposlitev, se pravi v kolektivu 16 ljudi je ena oseba dejansko v lanskem letu cel dan, 8 ur na dan, če to seštejemo, porablja za to. In to je bilo za njih pač strahovit vpogled, ker tudi podrazno nihče v organizaciji nima občutka, da je bil kak profit s tem dejansko ustvarjen. Ker smo se vprašali, in to je ta stvar, return on investment. To je recimo pač en primer organizacije, kjer te lahko družbeni mediji v bistvu tudi zavedejo. In dostikrat, to je Tomova beseda, how social media are actually supporting laziness. Because it becomes the job has been done. We've posted on Facebook, we've posted on Instagram, we've communicated with our customers. And then even quite large companies we're working with, the engagement they're actually getting, the people that are seeing their posts, it's like, well, actually, you could have picked up the phone, spent 20 minutes speaking to the same amount of customers, and you would have had more impact. So it is this kind of think about what you're doing. I think that's our key, is don't get distracted by the channel. The key is the message that you're communicating all the time. And maybe so because I explained you understood the first case study and the other one about the database and organic reach, the recent one. So 1,000 organic reach, but actually another company we work with have over 500,000 customers walking through their doors. They have locations all over the place. Our focus with them, again, is to get their staff to talk to their customers. Their current focus obsession is their website and how they can increase the impressions, page impressions, to 1,000 on their website. Because they have this in the mind that social media online is where they should be. So I think that the sort of moral of that for us is you've got what every other business in Slovenia would probably kill for, 700,000 customers walking through your doors every year. But you're more concerned about picking up 1,000 new customers online rather than the communication that you're having with your existing customer. So social media website should also be supporting your existing communication with your customer, not a separate thing that's going to solve all the problems. Ok, dobro, hvala za ta input. Zdaj pa gremo naprej, se pravi komunikacija, komunikacija, komuniciranje, se pravi, je ključni del ali pa ključni segment znotraj obstoječega poslovnega modela. Dajmo pogledati, se pravi, kaj komunikacija, komuniciranje v bistvu sploh pomeni, kaj je vloga, na kaj opozarja, se pravi, kje so ključne točke, na kak način se, oziroma podjetje komunicira svojo vrednost produkta ali pa storitve do svojih uporabnikov. In kje se začne ta komunikacija, oziroma kdaj, če še bolj pomembno, kdaj se ta komunikacija začne, da res potem lahko na koncu podjetje skomunicira in predstavi vrednost tega produkta ali pa storitve do končnih uporabnikov in da ga tudi uporabniki dobro razumejo in seveda potem lahko tudi eventualno se z njim poenotijo in postanejo seveda njegovi kupci oziroma uporabniki. Tadeja. Hvala, Lenka, za to vprašanje. Jaz imam pa eno obsesijo, da v vsaki priložnosti, kadar imam priložnost govoriti, povem, da sem prva generacija komunikologov v državi. Se pravi, to je bilo pač leto 1993, ko smo odprli pač komuniciranje, tržno komuniciranje in trženje na FDV-ju. In potem z leti, že, ne vem, sem imela preko 10 let delovnih izkušenj, ker sem res reflektirala ta študij in se vprašala, kaj je tisto, kar mi je študij prinesel, kaj je tisto, kar se najbolj spomnim.
in kar sem pač v bistvu kar tako na nekem nezavednem nivoju uporabljala, se pravi, mi je prišlo kri. In to je v bistvu to, kar tudi midva zdaj pri najinem pristopu k komuniciranju v podjetjih uporabljamo, in to je Laswellov model komuniciranja, pač osnovni model, ne, ki je kdo, pravi kaj, komu, po katerem kanalu, s kakšnim namenom. In na teh 5 vprašanj mora vsakačna komunikacija, ne glede na to, interna, eksterna, vsak mail, ki se ga napiše, ne, naj odgovori na teh 5 vprašanj v bistvu. Potem pa, ko temu dodamo v bistvu še resurse, ne, kot so pač finančni človeški viri, in pa pač kazalnik uspeha, ki ga uporabljamo, in to je ta return on investment. Ne. Se pravi, ok, če to zdaj vso komunikacijo speljemo, kakšen v bistvu je pa outcome tega, ki ga dobimo oziroma ga načrtujemo in ga pričakujemo. Ne. Ampak resnično v osnovi res to, kdo, pravi kaj, komu, po katerem kanalu, s kakšnim namenom. Ne. No, te pa gremo zdaj po vrsti, da bomo videli, kaj je v bistvu zapakirano vse v tem komuniciranju, ne, ali pa komunikaciji. Torej, kdo? Kaj to pomeni? Kaj je tukaj vzadaj? Znotraj poslovanja, znotraj poslovnega modela oziroma komuniciranja? Kdo je tukaj seveda pač v prvi vrsti podjetje samo, ne? Mi sva temu tudi dodala vi plus, ne? You plus, ne? Se pravi, vi kot podjetje, ne? Vsi zaposleni v podjetju in kdo še komunicira o vas in za vas, ne? Na vse zadnje pač največji uspeh je, ko vaše stranke postanejo vaši ambasadori blagovne znamke in govorijo za vas. Ne? Na vse zadnje, ne vem, tudi kurirska služba, ki pripelje pač paket, ne? Od nekod drugod pred vaša vrata, pač je v stiku z vami in govori o vas, ne? In lahko tudi za vas. Ne? Tako da to je ta kdo. Ne? Pravi kaj? Sporočilo. What's the message? Kaj v bistvu pač mi sporočamo, ne? In tle ogromno krat prihaja do tega, da ampak da se sporoča tako 5 stvari naenkrat, ne? Imamo popust v tem času, nastopu bo ta pač glasbenik, šola se začenja in če pridete 3, dobite 4 zastonj kavo, ne? To je kar velika simptomatika, ne? Da je v bistvu pa čisto preveč potem saturiran to sporočilo in sploh ne vem, pa čakaj, kaj zdaj od mene hočete. In to prihaja iz tega, ker se komunicira na način, da se opisuje, kaj vse naš produkt pač zna, ne? In kaj vse pač ima funkcije, ne? In imamo to in imamo, ne vem, ne, te storitve, pa pol vam dodamo še to in tako naprej, ne? Namesto, da se komunicira, kaj ta produkt, storitev naredi za tega, s komer komuniciramo, ne? To je ta, se pravi, kaj je message, ne? Dajmo en primer mogoče na tem, kak izdelek, ki bi res odgovarja, oziroma kjer je sporočilo neposredno in res odgovarja na potrebo nekega kupca, oziroma zadovoljuje to potrebo, no? Message, ne, that it is the message that it's really like clearly communicating to the need of the consumer, ne? More we have the example that it's not. Like the phones and 5G, you had... Yeah, we were actually talking a little bit about this morning. We obsessively talk about what we do, far too much. And phones, and 5G on phones. All the new phones, or the higher end new phones, are saying we have 5G on our phones. For us, in our current location, it makes absolutely zero difference, but it's top of the list every time. Actually, 5G at the moment is kind of a disadvantage because it drains more battery. But everybody's telling us, 5G, you can have a 5G phone. And why? Yeah, longer term, we aim to have our phones for 5-6 years. So yes, it does matter. But to me as a consumer at the moment, why is 5G top of the list in what you're telling me about phones in locations where there is no 5G? It's that kind of just giving a list of what something does rather than actually what it does for you. V tem delu, kaj, ne, ko komuniciramo, se pravi tukaj, glede na to, da smo se prej pogovarjali o tem, da smo uporabniki vedno bolj zaveščani, kaj kupujemo, iz kakšnega materiala narejeno, kakšni so viri, na kak način je v bistvu postopek, kakšne so vrednote podjetja, ne, ki to izdelek izdeluje. Se pravi, ta trajnostni vidik,
sporočila je zelo pomembna, ne? Ali smatramo ali pa smatrata, da v tem segmentu, če podjetja vedno ali tega ne komunicirajo, ali tega ne znajo vključiti v svojo sporočilo, ne? Ali pa na drugi strani to komunicirajo, pa v resnici tega ne počnejo. Kaj menite o tem? Yeah. For us, most companies communicate what their product does, not what it does for me. If it has 5G, it enables me to use a 5G network, which gives me faster download speed, which makes me able to work faster or communicate better. They stop at it has 5G. Why is 5G good? Because it's good. And what we're asking and what we work with our customers and clients with a little bit more is finding what it actually does for your customer. What's the benefit? What is the actual thing that it does? So, and this is when we get to value proposition. Aha, slovensko, ja. In tako potem pridemo do tega, ne, se pravi kaj, ne, in ta odgovor na potrebe je ponudba vrednosti, ne. In to je v bistvu pač, ne, če se vrnemo zdaj k začetnemu vprašanju, ker Alenka postavlja si nama 3 vprašanja v enem vprašanju. No, da pa gremo počasi, ja. Ja, ne, in če gremo pač in stopimo v poslovni model, ne, in ponudba vrednosti je tista, ki jo, ne, tovornjaček pelje po distribucijski poti do ciljnega segmenta oziroma pač do človeka, ne, s katerim to hočemo. In to je to sporočilo, ne. Se pravi, sporočilo predstavlja value proposition, predstavlja ponudbo vrednosti, ne. To je v osnovi in že definirati ponudbo vrednosti nekega produkta je izjemno zahtevna stvar, ne, ker ja, ne, ponudba vrednosti je tista, ki na eni strani rešuje problem in na drugi strani ponuja rešitev za ta problem, ne. In to v bistvu spraviti v neko koncizno jasnost, ki je tudi, ne vem, pač vsemu podjetju jasna, je kar razmislek in veliko delo, ne. In eno vprašanje je tudi bilo, se pravi, ja, ne, kako komunicirati to edinstveno, ta unique value, ne, edinstveno ponudbo vrednosti, kako jo komunicirati, ne, je najprej to, da make it sure, ne, da zagotovimo to, da ta unique value proposition res obstaja, ne. Ker dostikrat je točno to in ta 5G je ta full primer, ne. Pač to ni neka edinstvena ponudba vrednosti 5G kot ta feature. Pa dej, povej, kaj je edinstveno, ne? Ker včasih tudi ne znamo si razložiti, kaj pa je to edinstvenost, ne? Unique, ne? Ja. This is the difficult bit. This is the 1% of difference between you and your competitor. Exactly. Yeah. And that's the really hard bit to find. We have a kind of way of working as well. If you can't tell somebody about your product in 90 seconds, then you need to keep thinking about what your proposition is. Literally 90 seconds, my product does this for you and it's unique because. And everybody thinks their product is unique, but there's not actually that many unique products out there in reality. So what about you is unique? What about what your company does is unique? What are the added layers of your product? And sustainability is definitely one of those added layers that is becoming more and more important for consumer, especially younger consumer. My son is 15. Sustainability is kind of automatically built into his thought process of buying a product. And I think it's more and more, it's kind of becoming, it's another layer you can add into your product. And it's really important for you, the environment where you work, but also it's a great additional unique value for your product. And two things on that, ne, dve stvari, se pravi, nekaj zdaj sem se spomnila pač enega produkta izpred 4-5 let, na katerem sva delala, ne, tehnološki gadget je to bil, ne, ki je v bistvu imel konfiguracijo prav tako, kot pač nek konkurenčen produkt, ki je v istem času prihajal na trg. Imel je v bistvu en feature, da si bom kar nekaj izmislila, ne vem, merilc temperature, ne, ki je za podjetje, ki je ta produkt inoviralo,
za njih je bil to je game changer bil za njih, ne, ta merilc temperature. Ampak ta merilc temperature ni imel nobene veze z osnovnim produktom. In ta feature kot del tega produkta ni imel nobene rešitve, ni ponujil potrebi, ki jo je nagovarjal. Se pravi, je bil pač neka dekoracija tam brezvezna, ampak ne, se pravi, midva smo pa potem našla nekaj, kar pa je bilo drugače, ne, in kar je bila potem ta unique value, in to verjeti ali ne, je bila pač nabor barv, v katerih je pač ta produkt prihajal. Ne. In barve so tiste, na katere je potem tudi pač produkt se na trg lansiral. Ne, in na tej paleti živih barv v bistvu zgradil distinktivno zgodbo. To je recimo pač en lep primer. Potem pa, če se vrnem pa v bistvu k vključevanju sustainability-ja v komuniciranje, zelo težko ga je komunicirati. Ne? V bistvu tudi veliki brendi imajo velike izzive s tem. Ampak zaradi tega v bistvu pač se zelo veliko uporabljajo kot pač orodje, ne, naprimer newsletterji, v katerih pač ti lahko razlagaš bolj obširno svojo zgodbo, ne, in kje si sustainable. In predvsem pač to, da je tu work in progress, to se mi zdi ful pomemben, ne. Ni ga podjetja na svetu, ki bi imelo pač končno rešitev z being 100% perfect sustainable company. Ne obstaja. To je constant work in progress, ne. In to pač midva vidva in kako tudi percepirama in definirama sustainability je ta dolgoživost, ne, se pravi dolgoročnost, ne, in to v bistvu ne 5-10-letno razmišljanje, ne, ampak generacijsko razmišljanje, ne, se pravi tudi, kot govorimo o spremembah kupcev, zdaj se bom tja vrla, ne, in teh potrebah in pričakovanjih, ne, razmišljati o 5 generacijah naprej, ne. To je daring, to so game changerji, ne. In recimo mi pride na misel tudi, ne vem, bom zdaj pozabila, ne, katera južnoameriška država, ne, ki ima v bistvu v svoji pač politični sestavi človeka, da rečem celo ministrstvo, ne, ki predstavlja 5 generacij za njimi, ne. Se pravi, on je tam, da je glas, ne, 5. naslednjega kolena, ki prihaja. To je za naj sustainability, ne. Tle spremembe, ni sam material, ne, ker kaj se tudi dogaja, veliko je seveda, da se razumemo, ampak recimo, ne, dostikrat je sustainability v vlogi popravljanja stvari, ki jih ni treba popraviti. Ne. Bom dala, ne vem, mogoče malo drzen primer, ne, ampak kaj je narobe s krožnikom, recimo za piknik iz papirja, če je ta papir, ne vem, ima nizek ogljični odtis, ne vem, kaj bla bla, in ga tudi vržemo pol lahko na kompost in pač ga skompostiramo. Po drugi strani pa pač, ja, smo začeli delati biorazgradljive, ne vem, piknik krožnike iz, ne vem, nekih odpadkov, takih in tak drugačnih rastlinskih beljakovin, ne. Ali je to res potrebno, ne? In kaj pomeni produkcija tega produkta, ne? In pač vsi ekološki in bla, bla, bla odtisi itd., ne, na eni strani, ne. Celovito se treba pogledati, ne, celovito. Ja, to je to, ja, ne, ni samo pač en del, ni samo material, ni samo, ne, navsezadnje se poznamo pač B Corps, ne, in ne vem, certifikat, certificiranja v bistvu celotnega holističnega delovanja, ne, kjer v bistvu v najbolj gabaritih, ne, gledamo ali so supplierji v naši dobavni verigi, ali imajo oni, ne vem, ženske na vodilnih odločevalskih položajih. To šteje k sustainability-ju, ne, to ampak da se ne zapletem, ker to lahko res govorimo, ne, res pač super tema. Bi, kar se sustainability-ja, samo to rekla, da na dušo položila vsem podjetjem, da ne kako se tem reče, pridigate, da ne pridigamo o tem. What we see a lot is this, ne, preaching and telling people what they need to do. What you need to do. You should be getting people to want to do that, not telling them they need to do that. So explain to them why it's good. Our favorite word is why. If you ever work with us, it's all you'll ever hear again and again. Why do you do that? Why do you do this? Why do you do this? Why is your business like this? Why do your customers do this?
It's a constant question. So again, tell people why they should do something, not to do it. And I think it is leading by example, da vodiš zgledom. I think inspiration, so to inspire others, that's the thing. Se pravi, uporabljati komuniciranje, komunicirati na način, da pač navdihuješ druge, da pač that then they want to be a part of that. Zdaj tukaj, če še želimo malo nazaj, se pravi, pri kaj komuniciraš, tudi pri trajnosti. Zdaj, nekatera podjetja v bistvu razvijajo produkte ali pa storitve, ki neposredno rešujejo nek, tudi lahko rečemo, družbeni ali pa okoljski izziv, ker že produkt sam po sebi je zelo naravnan trajnostno in res rešuje, nek okoljski problem in se sam po sebi že lahko na tak način tudi, se pravi, komunicira ali pa promovira. Zdaj, na drugi strani imamo pa podjetja, ki še vedno seveda proizvajajo storitve ali pa izdelke, ki neposredno ne vplivajo na nek problem v okolju. Ampak je treba skomunicirati tudi tisto, na kak način podjetje v procesu proizvodnje znižuje svoje negativne vplive na ljudi ali pa na okolje. Se pravi, to sta dva zelo, se pravi, različna verjetno pristopa, in mogoče je ta drugi malo težji, glede na to, da je nek produkt mogoče koncu koncev tudi, rečemo, proizvodnja plastičnih izdelkov, če smo tako, še vedno so, ampak v procesu proizvodnje uporablja take načine, da znižuje negativne vplive. Razlika med tema dvema, se pravi, na kak način je tukaj pristop različni in tudi komunikacija, se pravi besede, ki se v resnici potem tudi, se pravi, komunicirajo do zunanjih deležnikov oziroma končnih uporabnikov v tem procesu. Ja, seveda, pač inovirati izdelek, ki neposredno sodeluje pri reševanju nekega okoljskega ali pa, družbenega problema. Vidva to vidva zelo kot pač je contributing. Neposredno. To so, bi rekla, kar iluzija in hkrati tudi prevelika bremena, če misliš, da boš lahko kar to zdaj rešil, revščino sam v Sloveniji ne boš. Zaradi tega so ful pomembna partnerstva in partnersko povezovanje in sprememba načina dela. In tukaj, pač tudi, kar se produkta tiče, ali pa storitve. In tukaj, ta druga reč, je pa proces, kjer se spreminja proces, kako nekaj delamo. Ampak ta kako se pa itak začne zakaj. Tako, ja. So, because how we are doing something, it starts with why. So when it is the process that it's tackling, basically it's this, make your business good and keep looking for where can you be better. It's a constant process of evolution for me as well. It's being honest with your customer where you are. If you're making a plastic fork right now, why are you making that plastic fork right now? How can you move from making a plastic fork to making a more sustainable fork? You have to start somewhere, don't you? And part of that is the process of changing your business and changing the processes in your business and being aware that you need to change and putting the effort to change, to transform your business as well. So you say, yes, we know what we're doing isn't right at the moment, but we want to get to here. So tell people where you want to go to, what you want to do. Vision. Exactly. And having a vision. If you want to be part of the, let's say, solution/contribution. If you don't start working towards it, you're never going to get there. That's the other thing. If you don't have an end point that you're working towards, how are you going to get there? Okay. To imam še, ker sva si tle zabeležila, Alenka, pri vprašanju, pri komunikacijskem modelu si tudi vprašala, kdaj se začne komunicirati, kdaj nastopni plan. When you start communicating. Right now. Right now, ja. Čim prej, tako, ja. V fazi razvoja, development phase, tam se komunikacija začne in v bistvu pridobivanju feedbacka v fazi do prototipiranja, do pač tisti vse komunikacija, ki je v bistvu na katere poti ti lahko tudi odkriješ marsikaj, kar v bistvu lahko je tudi potem tvoje jedro zgodbe tvoje.
Zgodba se začne pač v nekem jedru, nekje na začetku, no, pač tam so močne stvari, s tem ven prihajajo, tam so viri, ne. Če mi gledamo pač tudi sploh, ja, če gledamo zdaj neke sustainability bolj brende, kot so, ne, Patagonia, Allbirds, ne, naprimer pač iz tega, pač iz oblačil, ne, pa in kot modna industrija, kot velik v bistvu contributor k ekološkim in družbenim v bistvu, ne, izzivom. In ko mi pogledamo pač, kje se je to začelo in kaj je bil vzgib, ne, in kaj je bil pač ta why, ne, vidimo, zakaj pač oni hočejo izboljševati in delajo, ja, tako in na materialih in na procesih in na podpori v bistvu ekosistema, mislim, to poslovno-družbenega ekosistema, ne. To se mi pač pri sustainabilityju pa sploh v bistvu, mislim, potrebno in edino možno je zavest o tem, da je vse skupaj ekosistem, ni samo podjetje to, ni samo država, ni samo, ne vem, kjer trg, ne, ampak je ekosistem, poglejmo, ne. No, pa dajmo še mogoče malo nazaj, se pravi, kdaj in kako se komuniciranje začne, ne? Začnemo čim prej, mislim, zgodnejši fazi, tako da lahko dobimo tudi pravi feedback nazaj za strani trga, a ne, glede izboljšav, sploh uporabe in tako naprej. Lahko pogledamo en tak praktični primer, no, kako lahko to vse naredimo, kako lahko to v praksi izvajamo, to komuniciranje, kakšni so načini, na kak način se tega lotimo, na primer, ne, že v zgodnji fazi začetka razvoja produkta ali pa storitve, ali pa potem tudi v nadaljevanju, ko je že produkt nekje v končni fazi razvoja in je že v bistvu v tem, da se lansira v prodajo oziroma na trg. Ja. Način, praktično, kako se tega lotimo? Ok, se pravi, prvo vprašanje je, kakšna je že vaša dosedanja pač baza kontaktov, kupcev, strank, potencialov, ne vem, ne, kakorkoli že pač imate bazo segmentirano, ne, kaj imamo, na čem stojimo, ne, in pogledamo najprej pač obstoječe vire, ne, s katerimi lahko vstopimo v stik. Zdaj pa, en primer, ki smo ga zdaj nazadnje naredili, recimo v zgodnji razvojni fazi, ampak to zaradi tega, ker je pač podjetje, ki primarno, oziroma organizacija, no, ki primarno komunicira z mladimi, smo naredili pač en survey, se pravi anketo o temu, tipali smo interes, ali bi šli v nek projekt. In za ta projekt so mladi udeleženci tega projekta ključni, ne. In vodilo te organizacije tudi je, da nič za mlade brez mladih, ne. Se pravi, mladi so vključeni v bistvu v cel proces learning by doing in pač cel proces je v bistvu sodelovalen, ne. In v tej fazi smo uporabili dve stvari. Ena je bila pač baza kontaktov, e-mail naslovov v sami organizaciji, za katero smo potem pripravili pač online formo 5 vprašanj, to je bilo res pač kot 2 minute, ne. Čisto v osnovi smo hoteli detektirati, ali pač smo res čisto mi odbluzili, ne, ali je kaj potenciala na tem projektu. In smo v bistvu pač dejansko uporabili Google Forms, no, vse zadnje, a ne, da smo to izvedli. To je bila ena pot, ne. Druga pot, ki smo jo pa ubrali, so bila pa v bistvu ta posamezna vprašanja kot post v Instagram storyju, ne. In vsako to vprašanje je v bistvu pač v Instagram storyju imelo pač svoj post, ne. In kaj je bilo zanimivo, ne, da smo tako iz enega kot z drugega kanala dobili v 4-5 urah, ne vem, 50 feedbackov. Tako da smo mi kar nekaj imeli tako 100 feedbackov, ki so nam pokazali, ne, mislim, ja, zanimive stvari tudi, ne, ampak to nam je tudi dalo v bistvu potrditi, da ja, ima smisel, da nadaljujemo zdaj z njimi, ne. Da nadaljujemo ta projekt, na primer, ne, to je bila pač ena stvar, ne. Druga stvar so, to collect the feedback, ne, the best one for me always is gonna be ask the people on the streets. Pravi, vprašajmo neposredno, gremo na cesto in izprašujemo, tako. Absolutely. Preprosto in učinkovito, ja. Simple like that, ne. A really powerful phrase for me and something that works really well is kind of, can I get your opinion? I'm interested in what you think. So ask people what they think about your product.
It's kind of massaging people's egos. Oh, I really want to understand what you think about my product. And you sort of engage people at a really early stage because they feel like they're contributing. You want their opinion. They're important to you, and they are. They really are key. You really do want everybody else's opinion as well. So even if it's good, bad, you want to hear this at a stage that's early enough for you either to start modifying your product, but it also starts to give you the start of how you communicate about your product. What do people pick up on your product? What are the key things that people see all the time? So the sooner you start talking to people, and it is talking, Instagram, Facebook, they're all, again, tools for talking to people, aren't they? They're just different people. So. And the last question that it was as well, what is the role of communication? Kaj je vloga komuniciranja? Si vprašala tudi, Alenka. Ampak dajmo se malo še vrnimo nazaj k temu, se pravi, preverjanju ali pa komunikaciji neposredno v fazi razvoja. Zdaj pa gledamo, če imamo mi, na primer, končni produkt oziroma končnega uporabnika, fizično osebo, ki je pač business to customer, tukaj lahko v bistvu res gremo na ulico, ne vem, prodajamo nov kozmetični izdelek in vprašamo ljudi, se pravi za mnenje, se pravi lahko ga povonjajo, kakorkoli že, neposredno. Kaj pa v primeru, naprimer, ko imamo mogoče bolj business to business produkte ali pa storitve, tukaj pa mogoče malo težje priti do neposrednega feedbacka se strani končnih uporabnikov. Zdaj, ko sem jaz tako malo govorila tudi s podjetji, se tudi ta podjetja vedno bolj zavedajo, da enostavno morajo bliže oziroma meta stik, ne glede na to, da so pač neki verigi vrednosti, da morajo čim prej pridobiti ta stik s končnimi uporabniki, da lahko potem tudi sami dobijo neko res relevantno ali pa povratno informacijo o njihovih produktih, tudi če niso v vseh produktih vezani na direktnega, se pravi, uporabnika, ampak imajo mestne člene, ki pač pridejo, mislim, na podlagi katerih pridejo do trga. Tukaj jaz mislim, da je še kar velik izziv, na kak način, se pravi, prilagoditi to komuniciranje sploh za podjetja, ki niso neposredno vezana oziroma nimajo neposrednega stika z končnimi uporabniki in ne delajo business to customers procese. For me personally, again, I think any company can have direct consumer contact. It's the same principle. You just go to the street or end user on your whichever medium you're using, and you ask the end consumer as well. Business to business as well is also asking your partners, the people you collaborate with, your suppliers, everybody that is part of what you produce, how you produce what you produce. And it's about collaborating. And this word keeps coming up all the time. It's a really buzzword, collaboration. But for us, it's really important because everybody, not everybody, but so many companies you work with, they're keeping what they're doing secret because they're scared the competition is going to find out what they're doing. But if you're keeping it secret, nobody knows what you're doing, so nobody can buy it. And it's like, well, just start talking about it. If you take it out there and you own it, it's kind of there and you can start talking about it and it's yours. So again, it's communication with as many people as possible, again. So. Maybe I will also give this example with the presentation that we did for that company. Ja, zdaj preved, da se preusmirim, hopala. Ja, recimo eno podjetje je točno ta simptomatika, ki si je opisala. In zdaj so oni, ker pač izrazito business to business usmerjeni, ampak zdaj pa v bistvu pač želijo iti na business to consumer in tudi pač razmišljali so o nekem produktu, ki je pač za končnega kupca, ampak zdaj nekako preveriti v bistvu ta produkt. In to, kar sva v bistvu pač prišla do rešitve in jo predlagala in pač jo tudi potem pomagala izvediti, da smo naredili v bistvu prototip kot prezentacijo tega produkta. In potem je to podjetje nagovorilo v bistvu veliko podjetje slovensko, ki pa ima lokacije po celi Sloveniji, in oni imajo neposreden stik in oni so v bistvu pač do tega velike firme pristopili kot potencialno partnerstvo v bistvu potem distribuciji tega produkta, čez, ne vem, 2 leti. In tako so v bistvu pač prišli do
neposrednega kontakta do kupca. Ne? Se pravi, ja, iskali potencialnega partnerja z nadaljno tem distribucijo, ampak že zdaj v tej fazi, ko je prototip bil nič kaj drugega kot PowerPoint prezentacija. Kot kanal, kot forma, ne? Ampak ja, pač, kaj je pa bilo v prezentaciji je drugo, ne? In kaj se je pičalo in kako se je pičalo. Ne? Ampak tako, ja, po izkušnjah mogoče, zakaj se podjetja odločajo za kasnejši začetek komunikacije in preverjanja ideje ali pa prototipa ali pa izdelka z kupci. Zdi se mi, da to odločitev ali pa ta korak se vedno prestavlja. Ne? Je tu neki psihološki vidik odzadaj, mogoče, ki ga morajo prestopiti v smislu strahu pred zavrnitvijo ali pa pred tem, da njihova ideja v glavi pa mogoče v realnosti ni tako uporabna ali pa dobra, kot se si je zamisli in enostavno tako prestavljajo ta korak, da začnejo komunicirati neposredno, da grejo ven, se pravi, iz pisarne na cesto in direktno vprašajo potencialnega kupca, kaj si misli o njihovem izdelku. Ali kad si že odgovorila, ne? Ja. Yeah, the biggest problem is fear, and I think it is fear of, and people are very precious about what they do as well, aren't they? While it's in a nice, safe bubble, nobody pokes it. Nobody says, "Oh, what about this bit? I don't like this bit." And I think it is this resistance to hear other people sort of destroy your baby. It's kill your idol, kill your baby. You need to get into it. And also communicating with people is probably the hardest part, I think, of business for lots of people as well. Some people find it really easy, but as a general rule, actually communicating well is quite often the missing link, isn't it, in that successful product, unsuccessful product. And it's because people are reluctant to do it. Mine used to be, I'm old school, I love speaking to people on the telephone. And it was email. Once you email somebody, you've done a job, but you haven't actually communicated. You've not talked to them. You've not got any feedback. So it is, I think it's a fear of communication or a fear of finding problems or faults or... Ja, pri čemer bi pa tle apelirala na to, da v bistvu čim več je treba tega početi, ker boljše te napake odpraviti zdaj pa potem, ne, ko smo že na drugi strani, ne, potem pač to stane, ne samo denar, zlasti čas, ne, na koncu pač je čas itak najvrednejša valuta, ki jo imamo, ne. Ok, gremo zdaj naprej še na to, kar si že prej začela, malo se pravi, vloga komuniciranja, kakšne vplive ima znotraj podjetja, kaj lahko vse odkrije in seveda, da kako potrebno je imeti dober občutek in biti zelo senzibilen, oziroma senzoričen na to, kaj ti komunikacija, se pravi, kakšne povratne informacije dobivaš in kako na njih reagirati. Listen. Ta poslušanje eden drugega. Ok, zdaj, če gremo čist pač nazaj, komunikacija na splošno pač, ja, Tom, it was yours, ne, it's about building relationship and having a relationship, ne, se pravi, to je cel point tudi komuniciranja, ne, je pač nek odnos, ne, in odnos je tudi tisti, ki dela razliko na vse zadnje, ne. Zdaj, kaj je komunikacija? Komunikacija je... In k temu, kar rečemo, je kot tak lakmusov papir. Ne? Ona v bistvu odkrije, ne, vse luknje v temu Emmentalerju, ne, ki je poslovni model. Ker če ne prej, ko si ti v fazi komuniciranja, pač so vsa ta vprašanja, ne, zakaj, kje, kako, kdo, kaj je dejansko vrednost, komu, kjer kanal, kaj sploh hočemo, koliko bo to stane. Ta vsa vprašanja pač takrat absolutno ven preplavajo. Kar midva ugotavljava, pa, mislim, se zdaj to ni pač neka rocket science, ne, ampak, mislim, komunikacija se itak začne znotraj podjetja in ta pomen v bistvu internega komuniciranja, ne, tebi ne koristijo nobeni družbeni mediji, nobene super-truper, ne vem kakšna tehnologija, če v bistvu znotraj podjetja ni vzpostavljenih komunikacijskih procesov.
ogromno je pač te fragmentacije. Dostikrat je to, kar sva vedno bolj alergična, je to, da pač ni marketinški oddelek, ampak je komunikacijski oddelek. Marketinško pač nekam tja na trg bomo neki pač zdaj postavili nekomu in tam ni nič pač. Ne, za ljudi se gre. In pač je odnos, ki ga tle pač gradimo in negujemo in čuvamo in skrbimo zanj. In to se začne interno. Se pravi, če pač znotraj podjetja ljudje nimajo te... Ne more biti slika znotraj podjetja drugačna, kakor pač na zunaj. Ne vem sicer pač, to je najno mnenje povsem, ampak recimo prišla sta tudi v podjetje, ki je imelo interne vrednote drugačno definirane kot pač eksterne vrednote. In je bilo pač, interno v podjetju smo takole, eksterno smo pa takole. In to, kar sva recimo ugotovila, glih zaradi tega, ker smo pa v bistvu iskala potenciale za neko komunikacijsko kampanjo, skozi katero bi lahko podjetju pokazala proces, kako do komuniciranja pristopati. In ta learning by doing approach, da dejansko delamo na relevantnem primeru in se tako pač odučimo, kako naj pač te procese vzpostavijo. In kaj se je zgodilo, zdaj pa sem izgubila rdečo nit. I lost the thread. Pardon. Se pravi, smo to naredili in kaj smo videli. Ne vem, če Alenka mogoče vrneš. No, zdaj pri tem notranjem in zunanjem komuniciranju, ne? Ja, že vem. Hvala. Že vem. Ja, vam povem. V bistvu ena vrednota, ki se je izkazala, da je bila pač interno zelo visoko rangirana, sva ugotovila, da jim je delala ogromno škodo na nivoju pač customer servisa. Lahko poveš, katera vrednota? Ja, lahko, hitrost. Aha, ok. So this double edge of the speed as a value, and internally it was the speed, and how that was actually damaging, the customer care part. Zaradi tega, ker pač potem, because the service was speed. Yeah, and also part of what they did really fast. So the actual service they're delivering is quick. It's super quick. It's as fast as you could do it. They've got it down to a point of literally every movement is as fast as it can be. Normiran, yeah. But paying for it, I then go and stand in a queue. But it's about speed. So they've concentrated on the process, one side, but not the actual customer service, customer care of actually, I've then got to go and stand and wait in a queue. So the speed is irrelevant. Also for me, speed is, if you've got a customer coming to your location, you want them to be as comfortable as possible and spend as much time there as possible, really, don't you, generally? Because then you can sell more to them, essentially. So be really careful what you're communicating. Yeah, and I was telling about this discrepancy between internal values and external values. So if internally is something different than externally, so it's just not matching. The other thing we do is also internally with companies, we'll sit in front of a board and there'll be 5 board members and we'll ask them the values of the company to write them down. And you'll get 5 different answers half the time as well. So if you don't know what your values are, how do your staff know? How do your customers know? So if you can't communicate it internally, there's no way you're going to be able to communicate it externally. So it's like a good testing ground as well. It's where you can get your communications right. No, to je zdaj lahko dobra podlaga oziroma nadaljevanje za naslednjo temo, se pravi blagovna znamka. Se pravi, graditev blagovne znamke, kaj v bistvu to sploh je, pomen, resnična vrednost, se pravi razločevanje med prodajnim komuniciranjem in pa blagovno znamko podjetja kot takega. Samo produkta, podjetje na drugi strani kot celota. Torej, blagovna znamka. Je vse to, o čemer smo do zdaj govorili. Zdaj skoraj 1 uro. Vse to je blagovna znamka. Blagovna znamka je, rada rečeva, every breath you take, every move you make. Dejansko. Blagovna znamka je vsakršno vedenje podjetja, blagovna znamka je to, kako se jaz počutim, ko vstopim v prostor vašega podjetja, blagovna znamka je to,
kako zaposleni pozdravljajo mene na parkingu pred lokacijo. Blagovna znamka je, ja, tudi seveda logo in ime in barva. Rečemo, ja. To so v bistvu neki identifikacijske točke, s katerimi potem podjetje komunicira z uporabniki, ne. Tako, ja, brand je vse to, ne. Dejansko brand se začne z najne pojme pri vodenju podjetja, ne, in načina vodenja, in načina odločanja, in načina pač vzpostavljanja vseh v bistvu informacijskih tokov v podjetju in pač tega, kako, kdo je kdaj v lupu in kdaj ne, in kdo nima informacije, pa bi jo mogel imeti. Skratka, informacijski tokovi, leadership in način leadershipa, tle se začne, ne, ker to tvori kulturo podjetja. In če v bistvu bi mogla kaj zbrati, ne, da rečem pač, blagovna znamka, točka ena je to, da je živ organizem, ona živi, ne, ona se razvija, ona ima življenje. Je to, da je v rokah ljudi in uporabnikov, ne, oni jo potem dajejo pomen in vlogo, ne, ti lahko nekaj hočeš, ampak percepcija je potem čist druga, ne, in tle potem pridemo spet nazaj do kupca in spet do tega poslušanja in tako naprej. Ampak najpomembnejša stvar od dosega, pač blagovna znamka je kultura podjetja, to je organizacijska kultura, to je brand, ne. Tako. Brand je tudi to, kar je ta, ne, se reče, brand promise, ne. Ja, kaj mi obljubljamo, ne, in to spet vse izhaja iz value propositiona, ne, če je pač moj value proposition ta, ok, kaj je moj promise, kaj jaz obljubljam in ali dostavljam zdaj to obljubo, ali res dostavljam to vrednost, ne. To je na eni strani, ne, je ta obljuba, ne. Drugo je pač, ja, ne, identiteta blagovne znamke, ne, ki je pa vse to pač, ne, tako, ker ne vem, ima pač oseba, človek identiteto, ne. Vsi te deli, od karakter na vse zadnje, tudi deli identitete in tako naprej, ne. Tako, ne, tako da prvo kot prvo pač je treba si zapomniti, da blagovna znamka ni logo pa ime pa slogan pa spletna stran, no. To so komunikacijski elementi, ki nosijo vašo blagovno znamko do ljudi, ne, v bistvu jo oni predstavljajo, ne, to so nam simboli, predstavniki pač, ne, blagovne znamke. Hello, Tijan. Zdravo, evo, to je to. Najprej bi mogli njega vprašati tudi, kaj je za njega brand, ne. Pač tudi to čisto drugačna percepcija, no, ampak predvsem to, no, in nekaj ful pomembno, kar se tiče blagovne znamke, ne, je ta, da sem tako ful učena beseda, ne, diskrepanca med tem, kdo, ne, ta razkol dejansko in ta neka razpoka, ki je dostikrat skoraj povsod, ma ja, lahko to kar trdim, no. Nekaj je, kar mi mislimo, da smo in mi projiciramo in to je to, kar mi hočemo biti, ne. Drugo pa je pač, kako smo potem dejansko percepirani pri ljudeh, pri kupcih, pri strankah, kako že, ne. In tle sta lahko dva zelo velika razkola, ne. Mi smo najboljši, ne, in pač kar verjamemo, da smo najboljši, sicer ne vemo najboljši v čem, ne, ampak smo najboljši, ne. Medtem ko pa pač, ja, ne, stopiš pa tja v prostor, ne, so pa, ne vem, pač smeti okrog koša, pa pokvarjeni kuliji, pa plakat pač malo visi s stene, ne. To ne govori o tem, da ste najboljši zame, kot pač, ne. To opazimo. Pač v primeru, ko je, ne vem, fizična lokacija pomemben del blagovne znamke, ne. Kaj še, ne, ja, se pravi, ta diskrepanca, ta razlika med tem, kaj mi mislimo, da smo in hočemo biti, ne, kaj pa v resnici smo. In to je treba preverjati skozi, ne, in reflektirati dejansko, ne, in potem imaš ta neka vodila, ne, ki pa so v osnovi pač vrednote, ne. Vrednote so lakmusov papir za naju, ne, na katere, v bistvu ko en tak kompas, ne, katerim se ti vračaš, ne, ali si še vedno na pravi poti. Bom dala primer, ker smo v bistvu pa želela z nekim podjetjem, ki je po 7 letih pač rabilo ponovno vizijo, ne, v bistvu so se hoteli revizirati, ne, ker so pač eno fazo dosegli in potem kaj naprej, ne. In v bistvu so si želeli, da bi pač vzpostavili nek mehanizem jim odločanja, kako pač se naj oni odločajo
znotraj firme. Ne. In smo prišli do tega, da v bistvu pač točka 1, ne, na podlagi katere se odločaš, ne, o recimo temu, ali bomo šli v nek projekt ali ne. Ne. Točka 1 je bila ta, ali je to skladno z našimi vrednotami. Ker če recimo je ne vem, naša vrednota recimo skrb eden za drugega, ne, znotraj kolektiva, in ta projekt pa pomeni, če ga vzamemo zdaj v delo, ne, v proces, pomeni dodatno, ne vem, 3-urno obremenitev, ne, za 5 članov kolektiva, ki so že tako pač na polno, ne, to ni skladno s to vrednoto, je res. Ne, in v bistvu pač ja, te vrednote so potem neko orientacijska točka, no. Kako, ja. Ne, in to je mogoče tudi ful pomembno, no, pač ja, pri brandu, ne. Vse te pač poslovne odločitve so tiste, ki v bistvu pač vplivajo na brand, oziroma brand je tisti, ki podpira, ja, ne, poslovne odločitve, vse to in samo komuniciranje, we actually forgot to say, ne. Komunikacija ni neka paralelna funkcija, ki se tam v nekem medprostoru dogaja, ne. Komunikacija je tista, no, vse zato izhajamo iz poslovnega modela, ne, ki je esencialna, integrirana v vsak element poslovnega modela in v bistvu pač ona posel nosi dalje. Prenaša, ne? Tako. Ja, to je, ne. Dajmo se še zdaj na koncu, ker smo že proti koncu s časom, samo na kratko dotakni, se pravi razmerja od soodvisnosti ali pa primerjava blagovna znamka, imidž, ne? In na eni strani tudi ta, se pravi reputation, če bi po slovensko rekli, neko spoštovanje oziroma pa mnenje, ki ga imajo nekdo o nekem podjetju, ne. To razmerje, blagovna znamka, imidž, ki ga nekdo fura, ne, rečemo po domače, in resnica, se pravi reputacija, ki jo ima podjetje v nekem okolju ali pa v neki skupnosti. Ok, to je ful zanimiv, ker pač, ko smo se pripravljali na ta pogovor, ne, sem se tudi spomnila, da mislim, da je bil pač 2. letnik faksa komunikologije, ko smo prvič pač se začeli srečevati v bistvu s podobo in ugledom, ne, imidž pa reputation, ne. Tako je, ja. To je pač ta, v osnovi je to, ne, in vse zdaj spet ne vem, ne, mogoče so lahko tudi nekaj zdaj čisto sam semantične razlike med to pač, kar sem prej govorila, diskrepanco med tem, kar mislim, da sem in kaj v resnici sem, ne. Ker imidž je tisto nekaj, kar v bistvu jaz želim, kar projiciram, za kar delam, v kar verjamem, ne, in pač to nekako pač sporočam, a ne, s komuniciranjem, kako pa, a ne. In na drugi strani ugled je pa tisto, kar pa pač ljudje mislijo o meni, ne. To je ta ugled, to je reputation, ne. In če bi zdaj pač, ne vem, tle neko razmerje med temi termini iskala oziroma pomeni, bi rekla, da brand je ta reputation, ne, blagovna znamka je pač ja ta ugled, ne. It happens to be, da potem pač ja ima blagovna znamka vse te identifikacijske točke, kot so ja, ne, podoba trgovine in ne vem, logo na vse zadnje, ne. To so v bistvu komunikacijski elementi, skozi katere komuniciramo pa v bistvu našo kulturo, naše vrednote in ta pač potem doseže ugled ali ga pa ne. Ne, ker to je tudi pač ta, ne, misliti, da si zaslužiš ugled, ne, ti ugled, za moje pojme, ne, za moje pojme ugled ti pač pridobiš z dejanji, ne, in s tem pač, in potem smo pa nazaj, ne, every breath you take, every move you make, ne. Se pravi, to, kar si, ne rabiš dokazovati, ne, ampak v bistvu samo živiš, ne, in potem ni potrebno dokazovanje nečesa, kar v resnici si, ne. Yeah, and we are back to honesty, but I think what you said about brand as well. Yeah, brand is in the detail. It's kind of, I summarize it as the gaps in between as well. It's what you don't see, what your customer doesn't see. It's not just about what you're showing on the outside, it's how you are, how you work as a company on the inside. How you make people feel. Yeah, and it's actually living it all the way through. I used to go and visit quite a lot of companies, and it was really interesting to see the outside. Then you start to go and see the people inside the companies. Then you start to see the kind of paper they're using, the product, and these are super green companies leading the way environmentally. And then you start to look in their sort of detail around the office, and it is in the detail. It would be like there'll be the worst chemical cleaners over in the corner,
And it's like, this is part of your brand. You don't live your brand. So it's the details, it's the gaps in between, filling up that space in between, and actually belief. I think brand is about your belief and what you believe in as well. I think you can't fake it anymore. No, and then you are back to the values. Exactly. Zdaj, na koncu sej blagovna znamka prodaja celo vrednost podjetja, ne? Tako eksperimentalno vprašanje, ali imate mogoče tako mnenje, koliko podjetij bi, ali pa je že naredilo en tak poskus, da bi šlo na ulico oziroma v skupnosti, v kateri delujejo, in vprašali, se pravi, mimoidoče, kaj si generalno mislijo o podjetju, ne o njihovem produktu, ampak kakšno mnenje, poznavanje imajo njihovega, se pravi, podjetja kot celote. We know any company did that. Ja, interesting, ne, it is, ne, uveljavljeno podjetje pač ne, preprosto, zdaj bo spet to zvenelo mogoče malo arogantno, ampak najlažje je najeti agencijo za tržno raziskavo, ki potem pač po telefonu kliče random people okrog in pač imamo neke procente, ki pol neki pač nam tam povedo, ne, in si jih nekaj interpretiramo. To je precej lažje, ne. Kakor pa dejansko. Ampak to, na primer, preverjanje v skupnosti, kjer delujejo. Ni važno, zdaj so to njihovi, se pravi, kupci, ne? Ampak, ne vem, podjetje, na primer, deluje v Mariboru, tukaj imajo svoj sedež, ne? V veliki večini seveda so tudi zaposleni ljudje iz tega okolja, ne? Kakšen imidž, ali pa ugled, pustimo imidž, ugled ima v resnici lahko podjetje v tej skupnosti, v nekem mestu, a ne? Kaj si ljudje, ki tam živijo, mislijo o tem podjetju? Ali? Je super, naj začnejo to delati. No, sej, to sem želela, ne? Ja, ne, absolutno. Mislim, ja, in zdaj to spet novo v bistvu temu odpiramo, ne, in to in podjetje kot del skupnosti, ki seveda je in ima vpliv na to skupnost, ne, in ali se tega zaveda ali ne, ga ima, ne, in vsako podjetje pač po svoji naravi ustvarja družbeni in okoljski učinek. Vprašanje je, ali se ga zaveda in ali ga pač strateško tudi obravnava. Ne? Ja, tako, ne. Dejstvo pa je, da vsaka akcija ima pač neko posledico, ne, in biznis je akcija, je aktivnost, ne. Tako da ja, we would definitely recommend companies to check on their brand reputation in their communities, ne. But honest, ne, so that's the thing as well. That's the tricky bit. Se pravi, da lahko na koncu potem vse to res kreira njihovo pravo vrednost na trgu in pozicionira njihovo blagovno znamko kot podjetje v celoti, ne samo kupci kot taki, ampak celotna skupnost, v kateri podjetje deluje, zaposluje ljudi in prispeva svoj učinek k ekonomskemu razvoju tega okolja. Ne? Zato, ja, ekonomski in družbeni. Tako. Original, jaz prihajam iz Trbovelj, ne, jaz sem bila rojena tako rekoč med brendi, ne, kot so strojna tovarna, kot rudnik, kot cementarna, kot elektrarna, ne. In v bistvu pač mi dejansko smo vedeli, čigav oče v kateri fabriki dela in pač katera fabrika ima kje smučišče, kje so pač, ne vem, kapacitete počitniške namestitve, skratka, mi smo bili brendirane družine, če tako pač pogledamo dejstvo, ne. In to je imelo pač tudi nek fantastičen naboj, ne. In te fabrike so skrbele za svoje zaposlene, ne. In mi otroci smo šli, jaz sem šla strojno tovarno smučati po zimi, ne. Ali šli na morje v počitniške kapacitete strojne tovarne, ne. In tako naprej, ne. In to za moje pojme je fantastičen primer tega zavedanja, ne, ali pa ne vem, preventivo, če smo šli na preventivo, je šel oče, ne, pa smo šli otroci pol zraven, ne, začeti na preventivo. Eno besedo bi sam pač rekla, ne, vsako podjetje je del ekosistema, ne, niti ni samo pač, ne, ja, ok, ja, podjetje in lokalna skupnost, ampak kaj vse še, ne, vsi dobavitelji, vsi pač, ne vem, drugi kupci, drugih brendov, pač vse to povezan, ne. In pač v ekosistemu ena stvar vpliva na drugo. Tako. Dobro, počasi smo prišli k koncu, je da samo še zaključno besedo po vseh teh besedah, ki smo jih izrekli, mnenjih in izkušnjah. Se pravi, naj bo vodilo
iskrenost v besedah in doslednost v dejanjih. In sigurno je potem to tisto pravi ogled ali pa vzor, ki ga lahko ima podjetje na svojo skupnost znotraj in na skupnost, ki na zunanje deležnike in na tak način tudi lahko gradi dolgoročnejši uspeh ali pa uspešnost svojega poslovnega modela. Jaz se vam vsem zahvaljujem, še posebej Tomu in pa Tadeji za današnje besede in pa sodelovanje na tej delavnici. Hvala vsem udeležencem, ki ste bili z nami do konca in se vidimo na prihodnji delavnici. Do takrat pa vse dobro in srečno. Nasvidenje. Nasvidenje. Srečno. Hvala, Tadeja.